India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka Taiwan ketemu bandon banishim bentalang haka banshnai unam ding bat udron ngam balashna da ka US bat ka company ya dari jongka Amerika. Ka Honduras ka badai ka sin ka baningkong jongka banyate ekular bat ka company na bari kani ka sinjam ketemu ban kentiu ya ka bor ya dari hapok kari jongka Taiwan hapdeng ka jingkiu ka jingyakan ak bat ka China. Ka National Chung-Chang Institute of Science and Technology jongka Taiwan kan ya trailang ban penmi ya unam ding Honduras Barracuda 500 udai unam ding badunador balashnahi na ka benta ban hiatma daki kenhun ya ki jahatma. Ka NCSIST bat ka Honduras kilaya soy ya ka jingyate ban penmi lang ya ka drone hapo jongka company. Ka bapen klan ya ka jingla ban yada ya ki shipai doriau jongka Taiwan. Kajing temu jong kajing ya trailang kalong halor kajing penmi bun bat penlong ya kajing penmi hakatan ke bala benne hakaba ka Honduras ka ya trailang bat ka US bat ka Taiwan ka Taiwan ketemu ban kentiu ya kamang tengka jongka hakakam ya dari ha usnam arjar arpunru syaka NT 949.5 billion lane palat ya kalai persen naka GDP bat ketemu ban penkiu ya kajing penlot syaka 1% naka GDP ha usnam arjar laipau. Katanat ya dari kan wat hadu lai million kapisa bakerpang ban penbahai kitia yada jong ka Taiwan. Kentop ya kajing penyaso ya ki Korea da banasun bat banyo ya ki boit ki batamai ban lap ya ki drone red bat ki namding.